Obuhingi n'oburisa nobukushibwaho Ankole Coffee Producers and Cooperative Union Limited. Obwingi n'obulisa programu yitu Nyamurungi etukubana tubasa kuganiraho kwegera abandi bantu kurugirira aha mirimo yabo ebibarukuba bakozire. Omu programu ejini tutayayira abahingi n'abalisa tubasa kurebe bakubabereze na munonga nkaha hansi aho ryo noreba obu n'obutunda obutwaheza kushoroma noreba oburyaha akahuba obu nabwo n'obutunda mwene izoberi omugenyi witu no mwami Felix na iza kuba natugambira okwa basize kora emirimo ye omukuhinga obutunda taine itakaringi rya rukoreraho projectage konka yaba natugambira ahabyensharura hamwe na no kwabasize kutunga omu bintu bye buzima ine story Nyamurungi. Eji program y'obuhingi n'obulisa ne kukibo batahibita ba Ankole Coffee Producers ha Cooperative Union Limited nibashangwaho omuri Kabwohe kandi nibabasa kwiga iwo muhingi w'omwani kubasa kubegitaho nibanyeta Edmond Principal Farmer. Amazina ganje mbanyeta Kuhisa Felix kandi umurimo gwanje nkashoma kuba technician konka nagwe nagukora narebe entasiya yagwe itabasa kumbasa kiraje nko kunkwenda kaguriyo mwaka 2015 kakuriyo ko kubanza kandi ndeba TV emwe eyinabire nkureba nareba he bintu ebyo kwekozesa kuhinga obutunda na nebindi tibure butunda kubwonka nareba nkubasa icyo nakozire cyo kubanza nagira obutunda kantine kinkubumanyaho nkorenta nabanza na kuratira TV eyabire kwereka nazayo nabashaba bunyenda mbe omwe aha muntu babire bakwereka TV banyikiriza bampa address ye nazo weye kunagiro weye tarabire mubi yanyereka okunshemereye gukora narugayo kunashikira aha tinakomaha nacondoza okuba nkanyenda nkore kintu ekirije kiri perfect nacondoza na internet je mikute tukozesa naronda akatunda nenchi akatunda kubonera nketagwachi nikizibuki ekikarimo nikenda itakachi tunahirize natandikiraho immediately abamwe bajangutora bitibira basike ngo hano homire ngo bakarisiza hente munonga tarabasike bagumana bakumara mamani ngutibira basike ngo bigumire ngo abo kuba noreba hano homire akatunda nkanywa munonga nagira ntireka ngezeho nyo naho namamwenu nakora nahahinga nkahashiko mbazi nabanza nafuiro mbazi orumbugu rwafa kurwafire tutwatimbaki twanza twabanjura kutweza twatereza umwanya gwena gwabonera twatimbe byina ibyina tukatupima futi 8 hari 8 twatimbe byina bikabiri 300 aha half acre twatandika immediately nakora bed nkajikoro kwa kashatu kwa kashatu kunagikozero kwa kashatu natandika kusimba obutunda okwa mushanje 2015 nasimba obutunda narwana muno mushana nashuka mizi obutunda bwaterera bwabaje okwo kubanza omwaka 2016 ogwo guturimo natandika kushoroma nayihamu ndianihamu bwo mutwaro nyamu bwebiri nyamu bw'etano kumba ndiyo ndiyo obutunda bwaba bwinji ahi nabenye hamu wiki obwe mitwaro 5 hati natandika kuyihamu enshahi 3 nyobure enshaho nimpima obutunda 8 mbarango enshaho nagitamu obutunda 16 obwe nebetine mutwe neberi furati ato obutundi 16 kunkubara mu sente zanje 8 bwa 10 zija ziba emitwaro
zibe emitwaro 22 enshaho obutunda 16 esawe siringire teine mutwe iri flat emitwaro 22 so aho ninja nsharura ebirebe bihwire byona kurugo ko kubanza nisharura ubwiro bwinji enshayi 3 atejo enshayi 3 ewiki no boriyo mitwaro nkaga nezindi tugambire ubwo mwanya go gukorera mu kwinga obutunda omwanya ogu size ya go ngwingana ki kandi oinehe mitenga hi obazota kugukoresa kubasa ka project Nyamurungi nkeje itakeri ubuhango bwaryo burijo kuba kukicenga mbamanya ndunda bamwe izine ndundi 2 sharp tukazipima za bandundi 2 ejo niyo half acre watahwe mitenga hi emiteri hano jimanya ninjimanya ne mitenga nkutaho kubanza ekaba emiti 300 konka bwija bwarwara ari hakacweka akina naberekere hari ko kariho butunda hakaretwa hekirwire mbajeta ni pra kujeta bangu ni fungal bacteria niye kuzameka rya hasi iriya stem ekirwire cyabakari na no kufunyarara amababi gafunyarara icyekeje naronde imbazi wapi mbuza abandi nabo ndeba batarishuwa ece nashazire mu patejo najikura na giant kankorerose nakakura kapate nakamaraho kwihobo nakakwirenka kamaraho ikirwire cyabura eratinchine hino bwenge obor kwegitira obor kweretera umusirgo wo mu Kagyoto ekineki ninye nacyetandikire kandi kizire cyabasa kumpsya aha kuba omuhinji owo mutano omukingo butunda na prayinje ombutundo obu enkore inayijire nayo omushwekeke inatandikise obutunda abantu bo bakabagira ngo obutundo bwe ebinyonyi mbikunda kuburya munonga konkanyowe ahinagire kuza kuchondoza nashanga onyine kozesa akatimba kakahangwa kakwate emari wankazi inchi nka 8 mwenda 8 ako niko na prayinje na katahiguru konka kubero wamazima tine kinyonye kikurya katunde byagerizeho kikakija kicweke bisi ukishanga umukatimba kiri kurenga umukatimba ushanga hasa habyijire tinkumanyo babikahika byacenga tine kinyonye cyo kushangamo ni wahi wahikira hati wareba kinyonye nimpa akakodyo bikakagwa mu omuntu kiyakubaliyo nakureba aha TV ya pikinga interest yo kuhinga akatunda akakatandi kata kakahinga atakubasa kasi akatunda nkakakoine iwe hati nikirungi interest wajipikingira nkahi omusiri gwenyine ariho kushanga interest wajipikingira wawomuka utikantandike tishikubasika notekuho amani konka ko kuba orambwireho hino omusiri gw'omuntu ogogiremu wagire ki wareba nobo ino kwikiriza ngo niwe no kikora so tibyo kufa kutandika oyine kuchondoza ukamanya ni burwire ki ubu kuteganisa obutunda ukamanya itakatinda testingiri itakanyowe akuba nkanye ntamani minji go kwenda ngo nkikore nkamangu ndibasa kundi disappointing shange rya yanga tindari testingiri kuyaho yine kumanya nimibazi ki yinda akozese akatunda umushana kahikarurabyo na no kusharura ariho ekigimuse cyo kukozesa aha kusharura mbaceta NPK ariho NPK zinebika karo NPK eyo kukozesa kane mbaceta kane ejo no tujuma no tuta no twetoroza ebirebye byo kubo kusharura otwetoroza aha na muno munenjura yabe kugwa oto tujuma untwija kane ekigimuse cyo nkija kiyambaho aha juice aro juice yo kushanga ecyenkukire itabonire konka kani hino kwe kuyamba abwe kijimusa cyayo akatunda kanurira reka tuzo mukahumuro twarwo mukahumura ako ntuza kutandikiraho nibanyeta Edmond Principal Farmer Program obuhinji no bulisa oyizuke nguturiyo ntutorana omuhinji owo mutano Uganda yona tujetorire kandi okwezi ku 10 abahinji 10 bituratoranemu nabo kutwarwa mu ihangari ya Netherlands tuza kuba twinaho miliyoni 15 zo kugabira abahinji abo babase no kuzo mu ihangari yo bashomesibwe kumara yesabiti yona byona bishashulirwe
reka tuhumure tugaruke utakarga program.